سلام تخطاتلتنا الشانل كما يتخونوا صبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنايو لومون كم وترو لعلا قداس نزلهم زيناتاتنا علم ناباخم حزنا غريبنا لنا مبار بسام مودا تمسانا كتصونه بتحتنا نعدم نايلو مارسنا زعبا هلون رسونون كنتات من قراشان يوكرينن بعبيو دما إيروبان أمريكان ساتفو زلو كويناتي نخل زارب نسدما أبز حلفة هذا عبي أقداس ميسايل بزح سب ICBM وين intercontinental ballistic missile مبزحته جزء نيكولاراوات وار نخدت قصة تكمل الميسايل راشا كم تتكمت نسلما الزارة بارس وينهم زنبرن انت خونه مس جزء إن نصرت عينة ميسايل كم زنبرن من تا إلى ما هم زنبرن كجلس جمير له إذا نابي جزء خيدي زبل دمانة ميديا أرجع ناب برتعز خونه تنك استحوسوا ريبورتين كم زهلي غير ولو مچم زلنا كنتات بخل وتر خفتر زغل مخانو ما نمسحته يكون مخنياتو نيكولراوين حيلتات كتفانونو كتر خلغا كتفانونو ترى كونس كتاخوسو كتهرارمو كدنادنو كتر خلغا سكات كسمع كان بوريو انت غوني ستيل تي نيكولراوي اتوار كم زي تتكمتن نابي غزاخت كيت كم تخل بوتين وين حدش مغلص يبلو مجمريا ግን እስከ በዚያ ንጀምር what's going on ብዛዕባ ትዝብልዎ ዘለዉ Is Ukraine trying to provoke a direct war between the US and Russia? I'm asking that question tonight because Ukraine has accused Russia of firing an intercontinental ballistic missile for the first time in the war. You heard that right, an ICBM, a weapon primarily designed to deliver nuclear weapons. You see, ICBMs are considered among the most lethal weapons capable of destroying an entire country. So if what انت الى جميرات تحطو بقلتي صبغت حتى يوكرين امونغو امريكان راشان وكينات كتجمر ويكجمر دي تدلزالات علامان السودي لا مغنياتو زي ICBM كم ستكمت ويون زي عب ميسايل كم ستكمت يوكرين يتقدادما كس جميره مقلتات كتب جميره راشا لما ملسهبت النغزيو دحيرنا كم زوز حبريتا ويون كم زتختل كم سقطات الكوت قينكن قدم متقاسا راشا نامريكا حتى ابديتي بات خمس نبرت تغليصو نامريكا بنتاغون ابتي بريس ريليس ناتو اوتي ونيرو فزي اقدما نامريكا ابديتي بات كساتو ازي ستكوس ميسايل بعينته فول مخانون حدش مخانون يزنجر زلو لونج رينج ولا كو ICBM كم زي كونه بروفد كوينا بزوانزي ICBM مالت بعبيو كونتيننت كاب كونتيننت ناب كونتيننت كايزخل زي الاماناتو ناب امريكان كايز سرهيو بحتر زبال خلري خلنا እዚ ግን ሚድ ሬንጅ ካብቲ ናይ ኮንቲነንታል ኮይኑ ግን ሚድ ሬንጅ ኣብ ቀረባ ንኤሮጳ ዘለዉ ዕላማታት ንምሕራብ ዝተሰርሐ እዩ ኣይ ቲንክ ኣብ ገለ ቅድሚ ክልተ ዓመት ገለ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ መግለፂ ናቱ ናይ ሚሳይላትና ዓቕሚ እውን ናብ ቀረባ ንዘለዉ ዕላማታት ዝያዳ ከተኩር ከም ዘለዎ ናብ እውን ሓድሽ ፕሮጀክታት ኣንቂድና ኣለና ገለ ዝብል ዘረባ ይዛረብ ነይሩ ውፅኢት ናቱ ምዃኑ እዚ ሓድሽ ሚሳይል ሃይፐርሶኒክ ብምዃኑ ድማ ዝኾነ ይኹን ኤር ዲፈንስ ሲስተም ክከላኸሎ ዝኽእልን ክቋፀሮ ዝኽእል ከም ዘይኮነ እውን ይንገር ኣሎ ስለዚ እዚ ናይ ዩክሬን ክስ ዝተገበረሉ ምክንያት ድማ ሓደ ካብቲ ዕላማ ናቱ ማለት እዩ ኣሜሪካ ክንደኾን ናይ ቅልጡፍ ውሳነ ክትብ እንተኻለ ተባሂልካ ዝተገበረ እዩ ግን ኣሜሪካ አንፃር ራሽያ መልሲ ክትብ ድሌት የብላ እዚ ኩናት እዚ ረብሓ ከም ዘይብሉ ኦፍኮርስ ጆ ባይደን ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ እዚ ክኸውን ኣይክእልን ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኩነታት ኣይኮነን ግን ብሓፈሻ ኣሜሪካ ምስ ራሽያ ተዋጊያ ተምፅኦ ለውጢ የብላን they know they will lose እቲ ኩናት ራሽያ ክስዕሮም እያ ወይ ራሽያ ከተውድቖም እያ ጥራይ ኣይኮነን ምስ ራሽያ ኩናት ኣትዮም ኣሎ ኦልሬዲ እንታይ ክሳራ የስዕባሎም ኣለዉ ይርእይዎ ኣለዉ ምስ ራሽያ ቀጥታዊ ኩናት ተጀሚሮም መን እዩ ዝዕወት ኣሜሪካ ዲ ትዕወት ራሽያ ኖ ቻይና እያ ትዕወት they know that ኣያሽ ይኮኑን ምስ ራሽያ ይኹን ምስ ኢራን ፊት ንፊት ኩናት ተገጢሞም ኣሜሪካ absolutely loser ክኾኑ ምዃኖም ይፈልጡ እዮም ምክንያቱ ቻይና ኣብ ኩናት ስለዘየላ ድሮ ለጊባቶም ዘላ ብቁጠባ ገዲፋቶም ክትውንጨፍ ምዃና ይፈልጡ እዮም ስለዚ ብዝተኻለ መጠን ኣብ ኩናት ከይኣተው ነብሶም ኣውፅኦም ንቻይና ንምቕርቃር ንቻይና ንምድኻር ተሪፍዎም ዘላ ሓይልን ግዜ ንዑ ክጥቀምሉ እዮም ዝደልዩ ስትራቴጂ ናቶም ከምኡ ዝብል ምስ ራሽያ ዘዋግእ ስትራቴጂ ብዝኾነ ይኹን ሲናርዮ ክዕውቶም ከም ዘይክእል ይፈልጡ እዮም እቶም ስትራቴጂክ ቲንከርስ ዝበሃል ናይ ተዓዲ ኣርሒቆም ዝሓስቡ ዝዛረብዎስ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብ ምርጭኡ እቶም ኣድቫይዘርስ ናቱ ከማኽርዎ ዝደልዩ ዘለው ቀንዲ ኣተኩሮና ቁፅሪ ሓደ ጠጠው ክንብል እንተኮይና ግዜናን ጉልበትናን ሓይልናን ምስ ኢራን ይኹን ምስ ራሽያ ከነጥፎ ጌጋ እዩ ናይ ብሓቂ ሕማቅ ካልኩሌሽን بعد بروفيسور جون مرشايمر بتدقاقا مزبروي أمريكا ناي بحكي أنصار ربحات خيزة الهجر بمبالي زرقها
إسرائيل تقبر زلا نإسرائيل مس إيران متفنان ربح اللومي ريجنال باور سلازغوني له الأمريكان كساراي بمولي مس إيران زباس كله ونا يبلو نيران سعرنا نرخبو عوت يبلنا وين نرخبو وتصيت يبلنا شو لما لا سجي exactly اللي تقبر زلا كنتات كم يمثل New weapons, new goals, and more escalation. That's the news from Ukraine. We saw them fire American ATACMS earlier this week. Yesterday, they fired a British missile. It's called Storm Shadow. These are long-range cruise missiles. They're fired with bomber jets. They fired from bomber jets, rather. Now, Kiev has not officially confirmed this attack, but reports say they fired 12 missiles, all of them at Russia's Kursk region. A video has emerged. So, انتهينا نرجع لنا رشا ناي متى قبر ملتيا تبدا لا زبل زربالو معناته يوكرين ابزن زحلفا وانات انا امريكا اصوار التي اتاكم سبال نوح كي ديستانس او راشا كهرم زخل ميسايلات تفقيد لهم سلازل دعوكتكم جميرو بالو كم دما التستورم شهاده وزبال كمون ميسايل درعو خيد زخل ناي عد انجليزي تقيمه نوش راشا يتكسخم زلو بيز نغر زلو بحفشا امباسادر ناي راشا كاب يوكي دما بقلص نغيروا مالو عد انجليز بز سقوم توسيداتو زلا قطاو كوينات قطا تساتفيت كوينات مس راشا مخانا مفلات يدلي لله ስለዚህ እዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ክትርጎምዩ ምስ ግዜ ኢና ክንሪዮ ኩነታት ግን ብዙሕ ሓደሽቲ ማዕዝናት ናሓዘ ዝኸይድ ዘሎ ኩነት ዓውደ ኩናት ኢና ንርኢ ዘለና From this part of Russia, it shows multiple missiles slamming into the ground. However, it's not clear which missiles. They could be British-made Storm Shadow or American ATACMS. Take a look. The Storm Shadow is a lethal missile. It has a range of up to 250 kilometers, which is more than enough to strike deep inside Russia. It can be used to target bunkers or arms depots. Russia says they shot down 2 of these missiles, so the rest presumably hit. And how are they responding? With more escalation. Russia fired a barrage of missiles at Ukraine, 1 hypersonic missile, 7 cruise missiles, and most importantly, an intercontinental ballistic missile. Russia has not admitted this yet, but if confirmed, it would be... So, Thailand Rizalana. Ukraine أطوارات ناي United Kingdom ناي أدنجليز كمودما ناي أمريكا تتكيما استفل عليه متكعتها تقبر كم زلان قال لك عبد ما فيديوهات كوتسون ريال له I think ناي أدنجليز ميسايل دي ولا ناي أمريكا قال بوتا أبتكور سكريجن هاريمو زكاة البوتا تطلع لذي قال هرمل لويم ملو راشا ديفند تقبر مالا مالتها يكونن እቲ ዝገብርዎ ዘሎ መጥቃዕቲ ድማ ፀረ መጥቃዕቲ ኣዝዩ ብርቱዕ ዝኾነ ካብ ራሻ ይወርዶም ኣለዉ እዚ ከዓ ዝተፈላለየ መንገዲ ብሚሳይላት ነቲ ዓዲ መሃነኑ ያጥፍያትሉ ዘላ ራሻ ሓደ ካብቲ ነዚ ኩነታት እዚ ንከፍቅድ ዝገደደና ዝብልዎ ዘሎ ኣሜሪካ እቲ ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ራሻ ተካሂዶ ዘላ እያ እዚ ራሻ ተካሂዶ ዘላ መጥቃዕቲ ዳርጋ ድሮ ኣብቲ ዓውዲ ኩናት ስምብራት ናቱ ከም ንቡር እዩ ተራእዩ ዘሎ ስለዚ እዚ ICBM ዝበሃል ዝነበረ ICBM ኣይኮነን ሚድ ሬንጅ ሚሳይል እምበር ከምዚ ንረወየ ኮንቲነንታል ማለት 3400 ኪሎ ሜትር 6000 ኪሎ ሜትር ክኸይድ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ንከምዚ ዕላማ ክጥቀመሉ ይትኽእል ኢኻ ስለዚ ፑቲን ባዕሉ መፅዩ እዚ ሚሳይል እዚ ሓድሽ ሚሳይል ምዃኑ ዝሓንፅን ኢልና ሰማይና ባዕሉ ክገልፆ ከሎ ኣብዚኣ ግን ሓንቲ ክነግረኩም ደልየ ዘለኹ እቲ ዝኽየድ ዘሎ ኩናት ሓደገኛ ምዃኑ ጥራይ ዘይኮነሲ እቲ ካብኡ ዝመፅእ ዘሎ ኩነታት ክንሪኦ ዘለና ድማ ኣሎ ኣብዚ ዩክሬን ከመይ ከም ዘሎ ራዩ Ukrainian defenses are struggling to hold in the country's east with Russian troops slowly advancing across broad sections of the front lines. Moscow is pressing its advantage in manpower against exhausted Ukrainian troops. Russian missiles and drone attacks have devastated cities and crucial infrastructure just as winter sets in. Let's take a look. እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ዶች ቬለ ኣብቲ ትክክለኛ ኩናት ኣብቲ ቅድመ ግንባር ዝበሃል ዘሎ ኣብ ራሽያ ዓዲ ድሕሪ ዓዲ ትቆፃፀር ከም ዘላን ትደፍእ ከም ዘላን ሰራዊት ናይ ዩክሬን ተዳኺሙ ብቁፅሪ ውሑድ ሞራሉ ዝተዳኸመ ናይ ብሓቂ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከም ዘሎ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ እዚ ኖርማሊ እቶም ፕሮፓጋንዳ ናይ ዩክሬን እዮም እዚኦም ብፍፁም ዩክሬን ትፅዕራላ ራሽያ ትድርዓመላ ይወድቃሎ ሰራዊት የብሉን ኣፅዋር የብሉን ፑቲን እናበሉ ዘጋውሑ ዝነበሩ እዮም እቲ ኩነታት ስለ ዝተቐየረ ኣብዚ እዋን እዚ እዚኣቶም ከምዚ ኢሎም ክዛረቡ እንተሰሚዕካ እቲ ኩነታት ክንምንታይ ሕማቕ ኣሎ ማለት ኢልካ ጥራይ ክትግምት ትኽእል قديمون لهم زعبا سراويتنا يوكرين كم زربا خوت ستجمير كنا منتاي حماق بده كم زلهم that's why از كويناتنا ميسايل اتاك كم ستورم شادو قلب لنا بلو تزاربونا زلو اتي تخكلنيا كوينات ابتقد بجنبار يسعر سلو زلي كل جزء انت يمس قبرها فولس فلاك ابكال بوتا فوكس كم تقبر
بزعبة كلا أرست خمت زارنبر بزعبة تريليشن السوم زود كل زلوا سوم سعروا لزلوا بزعبوا كزار بيدلنا بزعبة تشاينا تقينوا كل زين تايم زبلغة تشاينا قط أبنا تيود قالوا كم تخونا لا كم تخونا لا تشاينا زبغة لا كل خايد دلنا مهنياتو يسعروا سلزلوا سوم يقدم سلزلوا the same tactic خاطر دلك أبسو خانو كينات تناتهم جيجا بزعبوا كزرة بيدلنا تجاجينا خمس خوينو تقلال لا توبيك أب زربا خمس أيدلوانهم تدا كلا أجندة يخفتوا بزعبة كلا أرستات أقدر سنة تبزي قدس بزعبة كلا أرستي كم تزارب جنابنا زمي سايلاسي يتوكس على كم تقول بالكلو فلو يلو تخمس أيكون نبتو كينات يتعودوا كينات راشيا تسعر زي لكن بلوكم كلنا exact اللي أبتي ريل كينات زقبر زلوا أبتي سراويت زقات مالو زلوا راشيا تدفد اللعبو زي بحفش كل زكاة عالم يجي حجز له by the way أبز حلفون فيديو جيرانيرة أمريكا كم حر سراويتنا يوكرين ناتدا خمس لزغلة فنجي فلوي فنجتات نتوم سراويتنا راشا كعجز زغل فنجتات حجزهم مالو معناته بخال من قد كعكتوهم زغلوا من قد سلدي ترايو هذه استراتيجي أبتك المجنبار بفلوي سعرات يقات ما هم زل يوكرين سعرات دما يوكرين كتسعر وي راشا كتسعر أجد سنة اللي ويكون زوكينات كودا تغينو حد يوم كسعر خلال بزيك على العالم انت زي اللي زوكينات زينا بحدا جنيا معزن كخيز غل مخانو نريس لزلنا بزيك على العالم ناي سلامنا عالمنا انت خدنا بتاولا يم كغبرو نيرو ما بتاولا كغبرو سلو زي دلي زلوغن تي انكو مارا زلو حد يوم كسعر لو يكدا خان خلالو ديزه سلام كدلونتو كغلط. Look at the mounting pressure Ukraine is under and how long it can hold off Russian forces. Relentlessly escalating Russian attacks. More than 100 missiles fired over the weekend targeting Ukrainian infrastructure. The country has lost, by some estimates, 80% of its heating capacity as winter weather arrives, and over 50% of its power generation capacity. On the front lines, Russia expending huge amounts of weaponry and human life to make small but steady gains, losing up to 1,500 soldiers per day with human wave attacks on Ukrainian positions, while Ukrainian troops dug in behind fortifications are stretched thin trying to sometimes زلزلوا تمام تخونكم بحفشة رشا بزح كسارات نعصوار يقولنا يسبيجات ما هم زلون انت خوني قص بقص بوتاتنا تقوزات على تخيل كم زلان زيجي بزعبنا يوكرين انت يقات ما دينو قرب بزعب رشا ترى يخلوا خلوا كل زي ملكة حتى تقبرك كلالك او كينات هذا سب ناي تقندي معربا عالم سر يوكرين يزلوا نا يوكرين حدقا كندي موتوا مالو نعو يغفل زغل بر بزعب رشا ملو بملو فلتي كلنيم رزي كل زي لتنات كحبيكا نايس علاقه أداخيم كمان قار دبوري لكن بتدقى إذا كنا تاتزي النقطة لك خيط كلها بزي قد ما جنبار زلوا شارت خريكم سلزلوا. Since April, when Russia ramped up frontline efforts, Moscow's forces have taken hundreds of square kilometers of Ukrainian territory, village by village, aiming to take the strategic city of Pokrovsk, which is located at the intersection of key highways. Taking Pokrovsk would make it much easier for Russia to make more gains in the east. So, نمودة حجة بزي حجة بس إحنا زلنا رشا بتعمي نادى فتخيت كم زلان أبتي بوكروفسك بحال زلو كتما نتي ناي لوجيستيكس هابن متها حازن بزحات كتماتاتن بوتاتن زغونت تازعبي وكينات زكايد الله زلو نوي حوان نابا قربنا قربي مصخم زلو نزي بوتازن تتقوزات سيروم سراويتنا يوكرين أبي كم زعر داي فلدنيو نراشا دما نقدميت نقصل زغال ليكون that's why فنجتاتن قال ملان حسب زلو مخنياتو سراويتنا نا يوكرين بتعمي تدقيم سلوزلو أبزوان زي يوكرين نايسوار تسقم يبلاني لو قدم نايسوار تسقم نيرو حجكن ناي سراويت تسقم يزلوا سراويت سلزي بلهم ولا أسوار أخول نطلوهم كم تزدلك تقومي يقولون that's why ميسايلاتن قال ملتاتن زدلي زلو سب سلزي اللي سب قلتيف كاسد دين كابزو كوينات ببقعت كواغا زغلنا خدقبر دما كبيدي تنفاس زي هب كوينات سلزغوني جو بزو خوين بتي تكونتات ساع كندي بداهي ناقوني متالو أبزون بسفح تزاري بمنير كريكم. Meanwhile, Ukraine is struggling to defend soldiers. Ukraine has also urged that incoming U.S. President Donald Trump could reduce military support. To keep the war going, Zelensky has been pushing the West to deliver more weapons as fast as possible. جو كم نريد لنا كل زكوينات زي تقلت عفنا بين مبتحين تعتبه له دونالد ترامب يمثل زلو دونالد ترامب دما نتكوينات تاو قبلو ويون كم زي قلت لكم قبره والسنة سلزلوا إذا كنا تاتزي بغلطفو نكعات وسلزغل نجدن يوم قال نجار كقبر زلوا نسوي إلى سخيم مسخلوا أبزي مجمريا مزعبات استقايدة متكعتي كابتي independent journalism زمين ستريم ميديا أنا نسوي مثلا هنا كل جزء قال كفالنا بروباغندا أيوه تديهم لهم دايما دايلهم
نتي حق كشفن وين سفتن تحقنيا ويون تخكلنيا ويون كالق قصنا حبريتا حقنيا دا يكونس كالق قصنا حبريتا نبلو alternative media يمز بالجيم سلازي تناي مينستريم ميديا سمينا لنا ربحنا ايتي استابليشمنت زغلغل زينا سمينا لنا اتخالي امارات ناي زينا دما بزو سمع لنا. Transition over to Russia and Ukraine. What did Russia fire at Ukraine today, and what is the significance of the Russian use of this weapon? Well, first of all, we don't know what Russia fired. When Vladimir Putin gave his address, I think it took everybody but the most read-in intelligence officials by surprise. He announced. So تحتو انتاي لو انتاي يوم توكسهم راشا انت عينت مثاليهم توكسهم انتاي قد ترجم ناتو انتاي ترجم كم حلال في خلي بلا لو نسكا تويتر بزعبا صوارن بزعبا كوينات نصبو زغنه افلطو زلويو جي تحتو exactly انتاي كم تتوكسه كم فلت اي كالنا مغنياتو بغالي لو تفلط تخلات صوره كون نزيلو اب قربا خاص لزي لنا ابو سلازي جن بتبوتين زغلصو بكابو تبغيسو كزارب كجمريو a new missile, the Oreshnik. It means hazel. Interesting name because hazel is the wood that the Russians used to use to carve the cudgel that they used to beat, non-compliant workers into submission. So the implication is that this is a cudgel that Russia will be using to beat the West into submission. تشمناتو حزل دي ولا حزل يوم دي لهم مزلو يبلالهم ترجم نايت الشمود ما كاب قانقو راشا توسيت كايو نحماقات سرحتنياتات ويو نحماقات سبات بو تقص علو نبرت بتردي ولا زخونه مسارح كتب لا تخليقه سلازي تي شمي بمزلو تدفروهم زلو ويون زفتاتنهم زلو سبات كاب حق وصاي زخود زلو مقصعي زتقبلوا ميسايل مخانيهم زبلو زلو I think more or less ኮይኑ ተሪፉ ንኤሮፓ ዲዛይን ዝኾነ ይመስል It's as described by Vladimir Putin, it's a medium-range missile. And that's an important term. Generally speaking, medium-range missiles have a range between 1,000 and 3,000 kilometers, which means it's not an intercontinental ballistic missile. The Ukrainians had identified it as an intercontinental ballistic missile, in particular identified it as what's known as an RS-26 Rubieж or Frontier missile system. What's interesting in saying that is that the United States notified Ukraine that Russia was preparing to launch a missile and shared satellite imagery with the Ukrainians. Apparently, they didn't share the highly sensitive other intelligence that the United States had, which led them to know that this wasn't an RS-26. This was an experimental missile by Russia. But the Ukrainians. እንታይ ብላሎ ዩክሬን ነቲ ጉዳይ እዚ ተቐላጢፎም ኢንተርኮንቲነንታል ባሊስቲክ ሚሳይል ተተኩስልና ብምባል ነቲ ኩናት ናብ ላዕሊ ንክኸይድ ብዙሕ ጫውጫው ፈጢሮም እዮም ኢሉ እንተኾነ ኣሜሪካ ኮለጌና ብስለያ መርበባት ናታ ሓደ ሓደገኛ መጥቃዕቲ ይፅበዮም ከም ዘሎ ሓበሬታ ከም ዝነበሮምን ንዩክሬን እውን ሓቢሮሞም ከም ዝነበሩ ይነግር ኣሎ ዘይሓበርዎም ነገር እንተሎ ግን እቲ ዝለዓለ ሰንሲቲቭ ወይ እውን ልዑል ኣገዳስነት ዘሎ ራሽያ ኣብ ላስት ሚኒት ዝሃበቶም ሓበሬታ ንዑ ኣይሓበርዎምን ስለዚ ንዑ ክሕብርዎም ግቡእ ስለ ዘይኮነ ማለት ራሽያ ድሕሪ ሕጂ ክትነግሮም ስለ ዘይትኽእል እዚ ኣብ መንጎ ክልተ ኣብ መንጎ ኒውክለር ፓወርስ ጥራይ ዝግበር ኤክስቼንጅ ናይ ኢንፎርሜሽን ጌጋ ሚስ ካልኩሌሽንስ ንኸየጋጥም ዝግበር ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ሓበሬታ ተሓይ ኣይነገርዎም ስለዚ እዚ ዓይነት ዓውደ ኩናት ወላ ንፀላኢኻ እናሓበርካ ትገብሮ እዩ ተዲኹም ኣለኹም ብርቱዕ ሚሳይላትን ኣፅዋርን ስለ ዝኾነ እዚ ንፀላኢኻ እውን ክትኮስ ምዃኑ ትነግሮ ኢኻ ኣትሊስት ንፀላኢኻ ዘይኮነ ነቲ መወዳድርትኻ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ራሽያን ዘሎ ናይ ወታደራዊ ውድድር ሕግታት ኣለዎም ብኸመይ ክዋግኡ ከም ዘለዎም ስለዚ ነቲ ሕግታት እውን ኣብቲ ዝፀንከረ ግዜ እውን ከም ዝኽተልዎ ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና Looked at the image and they called it an RS-26, which means that whatever was on the stand at the Kapustin Yar missile test facility looks like an RS-26. That means it's a road mobile system with 6 axles. It uses a launch canister and it has certain dimensions. So what I believe this is a modification of the RS-26, maybe only using the RS-26 as a 2-stage missile. This might only be a 1-stage, using the first stage with a maneuvering warhead bus. This warhead bus, at least as fired against the Dnipro factory, had 6 independently targeted missiles. But what's interesting about this is each of these independently targeted warheads, each of these warheads had at least 6 large submunitions. So basically, 6 warheads came in, released 6 submunitions each, and there were 36 saturation impacts on the Dnipro factory. Now, the factory that was struck is an old Soviet-era factory, the Yuzmash facility, used to produce intercontinental ballistic missiles
for the Soviet Union. Now it's being used, as it was being used by the United States and Great Britain and Ukraine, to build for the Ukrainians short-range and intermediate-range missiles that would be able to launch long-range strikes. So እንታይ ድብል ዘሎ እቲ ሚሳይል እቲ ሓድሽ ሚሳይል ብዛዕባ እቲ ዲቴይልድ ዲስክሪፕሽን ናቱ ዝህብ ናይ ኣፅዋር ኪላ ስለ ዝኾነ ብሓፈሻ እቲ ዕላማ ናቱ እቲ ሚሳይል ድሮ ኣብ ውሽጡ ዝተፈላለዩ ተፈንጀርቲ ሒዙ ዝመፅእ እቲ ክገብሮ ዝኽእል መጥቃዕቲ ድማ ሰፊሕ ከም ዝኾነን እቲ ክሃርሞ ተመዲብሉ ዝነበረ ዕላማ ድማ ፋብሪካ ናይ ኣፅዋር ምዃኑን እቲ ኣብቲ ግዜ ሕብረት ሶቪየት ንፋብሪካ ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ሚሳይላት ናይ ዩክሬን ተፍርዮ ዘላ ናብ ውሽጢ ራሽያ ዝትኮስ ዘሎ ደፍርዩሉ ዘሎ ቦታ ስለ ዝኾነ ነቲ ፋብሪካ እቲ ንምድምሳስ እዮም ነዚ ብርቱዕ ሚሳይል ክጥቀሙ ክኢሎም ስለዚ ጠቕላላ ብምሉእ እቲ ቦታ ክዕንዎ ስለ ዘለዎም መብዛሕትኡ ናይ ራሽያ ሚሳይላት ብብዝሒ ሚሳይላት እዩ ዝትኮስ ናብ ዩክሬን ክንብል ከለና ክንዱ ዝኣክል ሞትን ሓደጋን ኣይትርን ኢኻ ስለምንታይ ታርጌትድ ዕላማ ስለ ዝሃርሞ እቲ ዝሃርሞ ዕላማታት ድማ ወታደራዊ ዕላማታት ስለ ዝኾነ ወታደራዊ ዕላማታት ሲቪላዊ ዕላማታት ተኮይኑ ድማ ሎጂስቲካዊ ዕላማታት ተኮይኑ ጥራይ ነቲ ህዝቢ ቀጥታ ዝቐትሎ ደይኮነስ ካብቲ ዓዲ ንክወፅእ ዘገድዶ ንክስደት ዘገድዶ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ እቲ ኩናት ክውዳእ ተኮይኑ እቲ ህዝቢ ክእለ ክኽእል ኣለዎ ካብቲ ቦታ እንተዘየለ እቲ ህዝቢ ነቲ ኩናት ጠጠው ንክብል ግዴታ ፀቕጢ ክገብር ኣይክእልን እዩ ስለዚ ንሰብ ከምቲ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ብጋዛ ንኩሎም ሰባት ቀቲልካ መሬት ምውሳድ ደይኮነ ካብቲ ዓዶም ንግዚኡ ክሳብ እዚ ኩናት ዝእለ ክእለይሉ ክኽእል ኣለዎ እቲ ኩናት ጠጠው ምስ በለ ሽዑ ኣብ ዓዶም ክምለሱ ይኽእሉ ራሽያ ድማ ጥሊ ናይቲ ህዝቢ ከም ዘይብላ ብተደጋጋሚ ነፂራ እያ እዚ ኩሉ ሚሳይላት ትድርብዮ ዘላ መዓት ሰብ ክትቀትል ምኽኣለ ከምቲ እስራኤል ትገብሮ ዘላ እንትኾን መዓት ሰብ ምቐተል ኣብዚ ግን ዕላማታት ናቶም ወታደራዊ ሓይሊ ስለ ዘሎ ነቲ ወታደራዊ ሓይሊ ናቱ በይዝ ዝኾነ ሎጂስቲካዊ ሰንተርስ ዝተፈላለየ መንቅስቃስ ክገብረሉ ዝኽእል ወታደራዊ ዓቕሚ ናቱ ክሕይልዎ ዝኽእሉ በይዝስ ይኾኑ ሎጂስቲክስ ሰንተርስ ፋብሪካታት ገለመለ ኩላቶም ንዓታቶም ዝያዳ ንዖም እዮም ክሃርቡ ዝጅምሩ እቲኣቶም እናቐየሩ እዮም ዝሰርሑ ከምኡ ከም ዘሎ ስለ ዝፈልጡ ብጣዕሚ እናተቐያየረ እቲ ኩነታት ወላ እቲ መኻዚኖታትካ እውን ብጣዕሚ ብድሆ ስለ ዝኾነ ብርቀት ዝስራሓሉ ብክልቲኡ ወገን ማለት እዩ inside Russia. So Russia just took that factory out. It no longer functions. The missile that they used is nuclear capable, and this is important. It is a nuclear capable system that used a conventional warhead, but could be used for nuclear purposes. And Putin basically said that this missile now can cover all of Europe, and that in the future he will mirror every action by Ukraine in the West. That any escalation will immediately be responded to. Immediately be responded. So anybody. So እዚኣ ድማ ገዳሲት እዚ ዝሰደድዎ ሚሳይል ኒኩለር ኬፓብል ኒኩለራዊ ወርሄድ ወይ እውን ኒኩለር ሒዙ እውን ክኸይድ ዝኽእል እዩ ኩሉ ግዜ ሚሳይል ክበሃል ከሎ መኪና ጌርኩም ውሰድዎ መኪና እዩ ዝተፈላለየ ዓይነት መካይን ኣለዋ ስለዚ መጠን እቲ ሃይፐርሶኒክ ገለመለ ክንብል ከለና ልክዕ ከምዘን ፈራሪ ዓይነት መካይን ንብለን ከምኡ እዩ ቅልጣፈ ናይቲ ሚሳይል እዩ እቲ ሚሳይል ግን ኣብ መንቀሳቐሲ ዳ እምበር እቲ ትኮስ ካሊእ እዩ እዚ ኣብቲ ዝትኮስ ጫፍ እንታይ ዓይነት ተተኳስ ትገብረሉ እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ኒኩለር ኣይኮኑን ገይሮም ነይሮም ኖርማል ወርሄድ እዮም ገይሮም ነይሮም ኣብ ኖርማል ግዜ ግን ኣብቲ ተተኳስ ክፋል ናቱ ኒኩለራዊ ቦምብ እውን ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ እዚ እቲ ሚሳይል ብቅልጣፈ ኣብቲ ዕላማ ነቲ ኒኩለር ከብፅሓልካ ይኽእል ወይ ነቲ ካሊእ ቦምብ ከብፅሓልካ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣብዚኣ ሕጂ ዝገለፃ ቭላድሚር ፑቲን ንእሽተይ እውን ክትሰምዓ ዝያዳ ግን ናይ ስካትሪተር ክገልፃ ከሎ እያ ዝጣዕመት ኣብዚ ነዋሕ መደረ ይሂብ ነይሩ have carried out a combined strike on one of the military industrial facilities in Ukraine. And this included the test of a novel intermediate range Russian missile system. A ballistic missile with a non-nuclear hypersonic payload was used. The test was carried out successfully. The objectives of the launch have been met. So እቲ ሚሳይል ዝተተኮሰ ፑቲን ባዕሉ ኣብ ቲቪ መፅኡ ብቐጥታ ዲ ዋላ ሪኮርድ ኣይደኖ ግን ባዕሉ እዩ ነቲ ሓበሬታ ከብ መሪፁ ማለት እዩ ዳርጋ እዚ ኩሉ ዓጀውጆ ክብሉ ከለዉ ንክልተ ሰሙን ሰለስተ ሰሙን ኣይተዛረበን ነይሩ ትሚሉ ነይሩ እዚ እንታይ ግብረ መልሲ ናቱ እዚ ትክክለኛ ግብረ መልሲ ከም ዝሃበ ሜጀርት ግብረ መልሲ እዮም ዝብልዎ ኣመና ስምዒታዊ ዘይኮነ ህድእ ዝበለ ግን ስትራቴጂካዊ ነቲ ዕላማ ነቲ ኩናት ዝገበረ ዕላማ ነቲ ሰብ ወይ ነቲ ዘይኮነ ነቲ ኩናት ዝገበረ እንታይ ገይሮም እዮም ዝብሉ ዘለው ወታደራዊ ቤዝ ከም ዝሃረሙ ተጠቀሙሉ ሚሳይል ኣይቲ ከቁርብ ከማን ሓዲድዎም እዩ ዝኾነ ይኹን ዲፌንስ ሲስተም ኣብ ዓለም ዘሎ ክኽልክሎ ዝኽእል ሚሳይል ኣይኮነን ኢልዎም ስለዚ ድሕሪ ሕጂ ግን ኢሉ ኣብዚ ዘረባ እዚኣ ዝበላ ማለት እዩ
أبدي حجي يكون أبدي speech زي زبالة يعرف حجي زقوني يكون زجبر immediately قبل ما نسخر بالينا لك أفجزي أين قبل ما نسكن بينا بدون قايد بالي يلا calculation يلا قل يلا بتكعتي فتم immediately قبل ما نسي كلي لوزيغا حبلو تكلواي سلزي بخميو قال ما لازم بهالديلا كات تاوز خونه قبل ما نسي مستي زوردهم زقاتهم زلوا بده زمت أتن قبل ما نسي كبير مال One of the largest and well-known industrial centers that is known since the Soviet times in the Dnipro region, which is known and to be involved in enemy production, was hit. So بزعباتي استعرم العمايو تنين لك من لسينا بزح عزارة نتاس لزلو سكبزيا نخيد زعباتي أبراشة هاري مدبلو دلون كزارة بخلو استفلالي علامات السنة. Foreign Ministry is saying Moscow could target a major Western military base in Poland that was opened on the Baltic coast earlier this month and is part of a larger NATO missile shield. Well, CNN contributor Jill Doherty, a former CNN Moscow bureau chief, joins us now to look at what are. Sometimes زبلو زلو كاب يوكرين وصاي أبولاند زركب مدبراتون تارجت كقبرهم زغوليم أمريكا راشا تزارب زلو نابت كوينات أستواتو زلو زبل وعلاماتات تارجت كقبرهم كم زغولو سلمتاي اتز تكوز زلو ساتلايت سيستم ناي كالا عالم سلازي ركب زلو حبريتانا أمريكا ويوناي نيتو سلازي تكام زلو نعو فاسيليتيز قبر زلو دما أكال ناي تكوينات مغانو سلازي رقر نعوون تارجت كقبر قوليم إذن قرات إذن تقاتمو تكويناتنا كالا معازن كخيد كم زغلون يرداكاي ونياتو مريتنا نيتو تتعريمو بتي ارتكل 5 زبلو نحنت هاجر نقول هاجر كم زهرم كايو ناي كلن هاجرات اواج كوينات قليم زبلو زرباكم يو او قبرغن كقبرو زغلي مثلا مهنياتو بزي ارتكل 5 بمولا حيلوم اب يوكرين سراويتنا يوكرين قرمي واقول له يا اذا هجب فلو يكالي سراويتنا اوروبا حفيلو راشا خواغا توقس خليو جرمن سي اي عب سراويت هليوا ني يوكرين كتحجزنا انصار جرمن كبقس خل انصار راشا كبقس خل سراويت كله يكلني زي كونتات منالبات مسجزيخ قبرو يقول أبزوان لزقن أكم كونتات يلون مبزعة هجرات أوروبا. The many moving parts of this story. And we'll talk about what feels like a creeping escalation, certainly, in this war in a moment. Firstly, how do you assess what happened overnight? Jill, what's the message here? Well, depending upon what kind of a missile that is, and if it isn't an ICBM, and that would be worrying because usually ICBMs, as Nick pointed out, have a nuclear payload. Those are the big ones that go across oceans. But whatever it was, it's very obvious that Russia is furious. And why it's furious is because of President Biden's decision to allow Ukraine to use U.S. weapons, namely ATACMS, to strike inside Russia. That So تايرا نردلنا تاتي كونتات رشا زنريو زلنا ميسايل اكزاكتلي انتاي نمتا علامة نزبل رشا بتعمل تقطع كم زلا تي أمريكا أب تتمرحنا بايدن زخط لو زلو هذا جنيا اسكاليشن وين دقفنا يتكوينات كوينات كبدليتهم كنت تقفوا لهم قلنا وشت رشا نتكوينات تو مفتانو رشا نيوكلير باور سلو زخوني تكوت عناتهم بستفلا لي ملكا كقلت وهم زغلو هذا كابرما زعجن رياض لنا هنا زين رياض لنا خمانة يبحكنا بزح حسابات تسفى ذهبي كنا بلنا خلينا because أبت نيوكلير دكتورين أتوم بس جبر زلمة كاتي نيوكلير أو جبر مال سكبون قد كجبر كم زخل ون راشا أفكرهم لهم زلوا تحقناتهم كم زفكر الله لذي أبت دكتورين أتوم أسفيرهم ملويهم أنت هنا تتجبر زلمة كاتي كري وهلو كندوز أكل ولا وش راشا كن هربين أنت بلو كندوز أكل دامج وين حدا جاي يردوس لزيلو نخمسة عينات نعيش حدقات نيكولا راوكينات كتكم ما يبرت عاوي كنا نبذل calculation سلاد بس حزلوي الزد ما again أبزوا نزي سبوز خنا مرداتا نرسل زلنا يجن مسجزينا بيك قتل خل أبزيا نتانا تزربا كراغود زخل بزعبا يوكيس كان اسمه. Now, Russia's ambassador to the UK has accused Britain of now being directly involved in the war in Ukraine. His comments made in an interview with me came after the UK-made long-range cruise missiles were used for the first time on targets inside Russia. It was also after Russia was accused of firing a larger ballistic missile into Ukraine in the past. So كم نريد لنا ambassador نيراشا أب United Kingdom زلو أب Sky News ماتيو أب سجبرو interview UK بتكبروا زلا بتستورم شعره زبالة أسوارناتهم أو اشتراشة كتقص اللي دفقدوا كاتا تستفي نايت كينات مغانا براشا كوميت مزقب قبل اليوكي انتاي قبر ملسكو بيهم أي قلس إنيقن
دت كونتات جنا نتشريز نقرأ. Last few minutes, Vladimir Putin has said that attacks on Russia with Western weapons would not change the outcome of what he called the special operation. I've been speaking to the Russian ambassador, Andrei Kelin. Ukraine is saying that Russia is now firing a new, more powerful missile at a city of 1 million people, Dnipro. How can you say that it's the West that is escalating this war? Actually, I have no information on that side. I have seen something going here, but I cannot comment on that. Right. I mean, the Ukrainians, I think, would know if a more powerful missile is landing in their city or one of their cities. Well, I can say only that I'm aware what I'm aware. I cannot read every minute everything. So እቲ ሓደ ካብቶም ናይ ራሽያ ኣምባሳደራት ቶፕ ዲፕሎማት እዩ ክንምንታይ ቻሌንጅ ክገብርዎ ይኽእሉ ኩሉ ግዜ ዕላምኡ ንጹር እዩ ስለዚ ብዛዕባ ራሽያ ኣብ ሓደ ዓብዪ ሚሳይል ከም ዝተኮሰት ይንገር ኣሎ ኢልዎስ ኣነ ሪኦ ኣለኹ ስእልታት ግን ብዛዕባ ዝረኣኽዎ ንጹር ሓበሬታ ዘይብለይ ኮሜንት ክገብር ኣይክእልኒ ዩክሬን ግን ኣብ ዓዶም ዝወረደ ሪኦም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ይብሎ ኣሎ ሰብ ክዛረቡ ይኽእሉ ኣነ ግን ኣብ ዘይፈልጦ ኮሜንት ክህብ ኣይደልን እየ ይብሎ ኣሎ I know about the British Storm Shadow that has been fired yesterday, as well as American attacks being fired yesterday as well. Why is that such a problem, given Russia has been firing cruise missiles into Ukrainian cities since the beginning of the war? Actually, there were assurances that there will be no strikes deep inside the Russian territory. And what has happened, it is what we have seen. We have made multiple warnings that missiles, that there will be a serious escalation in striking inside Russia. And in spite of this, warnings, the US administration, supported by France and UK, has made a deliberate decision to make these strikes, which seriously escalates the situation. And it can bring a collision between the nuclear powers. But you are striking. So እንታይ ዝብሎ ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ማለት እዩ ንስኻትኩም ብዝተፈላለየ ሚሳይላት ጌርኩም ንዩክሬን ትሃርምዋ ኣለኹም ዩክሬን ናትና ኣፅዋር ተጠቂማ ግብረ መልሲ እንተገበረት ኣበይ ኣሎ እቲ እስከሌሽን ንስኹም ዘይኮንኩም ነቲ ኩናት ተጋድድዎ ዘለኹም ይብሎ ኣሎ ነቲ ናይ ኣምባሳደር ናይ ራሽያ ንስኻ ዝብሎ ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ኣገባብ ኣለዎ ስምምዕ ድማ ኣለዎ ኤውሮፓን ኣሜሪካን እንግሊዝን ፈረንሳን ምሳና ዝተረዳድዎ ወይ እውን ኣሹራንስ ወይ እውን መግለፂ ዝቡና እቲ ዝብዎ ዘለዎ ኣፅዋር ንውሽጢ ራሽያ ክጥቀም ከም ዘይኮነ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ጥራይ ክጥቀምሉ ይህቡ ከም ዘለዉ እዛ እንታይ ዘርኢ ኮሚኒኬሽን ናይ ስለያዊ ኮሚኒኬሽን ከም ዘለዎ ኣብዚ ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ ግን ካብቲ ትምምዕ ወፃኢ እቲ ኩነታት ካልእ መዓዝን ክቕይሩሉ ይፍትኑ ከም ዘለዉ እዮም ዘረብ ዘለዉ ስለዚ ኣብ መንጎ እቲ ራሽያ ዘለውን ኣብ መንጎ እቲ ምዕራባዊ ዓለምን ትጋፍ እናገፍሐ ይኸይድ ኣሎ and have been striking Ukrainian cities since the beginning of the war with cruise missiles. Now the subject of the day, as I say, it will be mostly a different situation. We have been assured many times by British side. We have written a note on it that they will use cruise missiles, Storm Shadow, only inside the territory of Ukraine. So what has ብፅሑፍ ይኹን ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣሹራንስ ቡናት ዝነበሩ እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ውሽጢ ራሽያ ክፍፀም ከም ዘይብሉ ናብ ውሽጢ ራሽያ ክትኮስ ከም ዘይኮነ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ጥራይ ክትኩስዎ ንህቦም ከም ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብዛዕባ እውን ኣብዚ ስካይ ብሰፊሑ ብዛዕባ እቲ ወታደራዊ ኩነታት ዝዛረቡ ነይሮም ጊቭ ሚ ሰከንድ ሓንቲ ቪድዮ ነይራ ኣብዚ ፅቡቅ ጌራ ነቲ ኩነታት ክትገልፀልና ትኽእል Let's bring in now our military analyst, Sean Bell. I mean, Sean, a reminder that we're not far off 3 years since the war started, coming up in February next year. But what do you make of John Healey's remarks today on where the front line is and what its state is? Yeah, I thought it was fascinating what he was talking about. That most of the news before then has been dominated by storm shadows and nuclear war and the like. But actually, he talked about the pressure on the front line here. And I think what that dovetails quite with a lot of the information I'm hearing at the moment. There's almost a perfect storm that's happened where Ukraine decided to mount this audacious incursion into Russia itself in the Kursk region, which might have been, eased tension. But in fact, what it's done is split its limited resources. And ever since then, Russia's been on the front foot. And the danger is now. So, رأيهم كي واحد زم عالدنجلي تميدياتات رأيوه كساع كندي نتحقق عبتوه خمسة يقولوا أبزي عبتوا لدرجة بتصيحون كم زلوا سلازي بتدقق عمي كلاتهم تهم زول زلوا ترايتنا يوكرين يسعر كم زلون ترايتنا راشا دما قلت على بقول الجنبارات تي نابكور سكريجن كيدو إن راشا مريتها استورري قال ما لنا بلو زاربوز نبرو جيجا ميس كالكوليشن كم زخنن راشا دما كم جمريو هذا عبي عند رواق هيدا نتفقات نايرا نسعرتهم زك على تفنتات كم زفترهم كمونتهم alternative media وين كالما أزل نايت media نبلهم
البروفيسور جون مشايمر ديو بعل سكات ريتر ديوم بعل كونريل داغلاس ماغريغور بمولهم يبلون يرم ناي بحكي جيجا كالكوليشن كم زغنن نيوكرين دما ابو واغا كخفلايو نتي ناي ممكات عقما دما دراماتيكالي ويون بالعل درجه كحطرو مخانون نويح واغو زغل نيرم تقينا مجي نتكونتات كحطر مخانون مخنياتو تزرجيهم بعلم نسراويتهم اب حدغا سلازوتو شغازيوم تمليسهم زو كلهم بتاع مصبو استراتيجيو الراشا هندبت يوم رخيبا ما قال دبلو زنبرو جيجا كم زنبرن نتي كندي كتكلاخلولو زغبا قدما جنبارون كتكلاخلولو عقم خمزي بلو مابزوان زيم زارب زلو now that certainly some of the intelligence is suggesting that it's not just equipment that Ukraine needs, it's desperately running short of manpower. And normally you wouldn't admit this in public, you would get on with it. But the very fact that John Healey's now sitting and stating that in the House, which dovetails with some of the information we're getting. I think the interesting going to the Storm Shadow point though, there's been lots of talk about the Storm Shadow. I've been watching these video footage. You can't tell that it's Storm Shadow. سنتايم دول زلو بحفشا زي حبريتازي كابتي جون هيلي زبحال تمتزلو كاب بقرب أنا تكونتات زي حبريتازي كوت زي جبويجن اتدرجع أبز قردس أجام كم زلون أبز وانز يوكرين ناس وارد أجام كم زي كونه أجام ناي سراويت مخانن عقبست كم زي بلان تلازي عقبست دما كالتيف كا تكجبرو زغلو كل جيرم يم أبزنا لعلك كجبرو سلا زي كل يوم أبزي أجام ودي قام زلو تحط دما نيجزي حتى يكون بتقين بتي دونالد ترامب تمسيونه تكونتات كنا وحن تبلون كنا وحن كبيت مخاني عند رزلنا سراويت زي بلو حدش سراويتنا يني تو تدي كوينم ني تو ايناي هاجري سراويتنا وكسد زغل وي دونو بحفشا كم دري زلنا تكونتات من البات ابزن تريفن زلوا جو بايدن كم تزخلو زل حدغا غيراب كان شجر كيف فتره نمبر تكوينات كودا زخلون يمثلالو ابزحت سب دما زكينات زي كودا يزدلي زلو معناته كوينات سب يزبل شجري تصوع ጸጋሚ ዝኩናት ዝኻተራ ኩናት ስለዘይኮነ ብዙሓት ሃገራት ወላው እና ሃገራት አፍሪካ ጸልዩ ዘሎ ኩናት ስለዝኾነ አጠጠው ተበለ ንዓለምና ጽቡቕ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ሕማቅ ክኸውን ኣይክእልን Not, but the harsh reality is we know that they're being used by the Ukrainian forces. Specifically, they're being used around that Kursk region, and I suspect that it's not only is the ATACMS, it's also Storm Shadows and it's anti-personnel mines. It's all an effort to try and ease the pressure on what is apparently a very, very under pressure Ukrainian front line at the moment. Like you say, manpower is key, and we also hear that Russia lost or had injured 1,500 troops a day last month, which just gives you a sense of the scale of loss. Look, meanwhile, Ukraine does say Russia has been using these intercontinental زازربا زبلوا زلو كندزي شعنا مش تميت معالتي يخسر له زبل زي حد سليانا عند انجليز زبل زبلوين بعلم زبلوين بربح حفشا بعل بروفيسور جيفري ساخس كمون جون مرشايمر بتنساتهم زبصحوا مصلحتنا كوينات زبصح كساراتاتنا يسب زقات ما زلو يوكرين مخانون ازخا فلو يرئس كم زيد لي كان كلنا كوينات محجز تجبر كوينات تاريخايو إذا عينت كوينات كجبر كله زبس حزوا أسوار زلوا نسي زبس حسب زقات اليوم زلوا سيمبل كده هاي كوينات علم كلا كوينات علم كله كوينات نحرق الكريدير كا ما تنبزح أسوار زلوا حدا حيني أما ما تقولوا دما كتقبلوا زغل نحرقينه زبس حي تسألعي زبس حموت كجاتو ما نبور يوم زلوا ولا بدفعات كله أنا راشا درجات أسوار حيلن نتي دفعات كم يجيروا كبلوهم زغلون فلات يدلس لذي تزبلوا زلوا نعتاتهم من البروباغندا دامبر أبكوننت بوتا زلوا أيكونن يوم زلوا a long time ago is a red line, and now it's been crossed. So the Russians are signaling, and they're really furiously signaling, that this is not going to stand, that they won't put up with it, and they're going to retaliate in some fashion. I mean, I think, Becky, there's a lot of, as they say, signaling going on, and the signaling really now is kinetic. You can see actions, being taken to send messages. But I think the timing is really important. You have. So that will allow Russia. بزح زي تي زجبر زلوا أمريكا تخد دلا أوروبا زخدوا زلوا كم زي قبلوا زلون كنت أنا توم كقولت يفتن له كنت أنا مجلس دما بحب عمم بزي حجنا قبل رياض لنا بقفهم ترى كونس كانت سقمتي وصلوا له سقمت رياض لنا نايت كنت كايدا نمرة وعالم زلوا أمريكا توزو زلا سقمتي تجفاز قبل زلوا ناتو كنت أنا توم بخمس من قدي قلت كم زلون أزغا or as soon as I get into office. And that timing is really important. So Biden is pulling out all the stops in trying to help Ukraine. And that, of course, is having a reaction in Moscow, which we can talk about, from President Putin.
Yeah, and this week, of course, starting with the German Chancellor Olaf Scholz's call to President Putin at the beginning of the week. And we are closing out a week with this, bookending a week when the US and Britain, it seems, fired missiles into Russia for the first time. The thinking then, given your background and your understanding of what goes on at the Kremlin, the threats against a base in Poland and other threats being made against Europe at this point mean what at this point, very specifically? So እንታይ እዩ እቲ ኩነታት ኣዛራቢ እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ ነጥቢ እውን ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኩነታት ኣብ ዩክሬን ጥራይ ድዩ ጠጠው ክብል ወላ ናብ ካልእ ኤውሮጳ እውን ክሰግር ይኽእል ሓደ ወላ እኳ ዝርርብ መንገዲ ናይ ቻንስለር ናይ ጀርመን ፈተነ እንተተገበረ እቲ ናይ ባይደን ኣካይዳ ሞር ነቲ ኩናት ነዘን ተሪፈን ዘለዋ ዝያዳ ተቕፅለሉ ዝኽእል መንገዲ ኢና ንፈጥር ዘለና እንድሕር ከምኡ ክኸውን ኮይኑ ምስቲ ዩክሬን ትኾኑ ዘላ ወይ ዘጋጥማ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ምታው ምናልባት ኮን ደኾን እቲ ኔቶ ዝኾነ ይኹን ፈተነ ይገብር ኸውን ብፍላይ ድማ ተን በዓል ፖላንድ ዝበሃላ ፍሉይ ፅልኢ ናይ ራሻ ዘለወን ዝኾነ ነገር ስጉምቲ ደክወ ዘኽእላ ኾነ እምበር ለንቀነ ኣብ ፊንላንድ እቲ ኔቶ ዝበሃል ወታደራዊ ልምምድ ይገብር ከም ዘሎ ዝንገር ዘሎ ቀፂሉ እውን ኣብቲ ናይ ፖላንድ ናብ ቤላሩስ ገፁ መጥቃዕቲ ክገብር እዩ ዶ ገለ ዶ ዝብል ፅሑፋት ገለ ይወፅ እዩ እዚስ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኸውን ዝብል ኣርስቲ ዳርጋ ኣዛራብና ኮነ ይመፅእ I think, we have to point out that the United States has not fired on Russia, but Russia considers itself at war with the West. And that's it sounds like semantics, but it really isn't. I mean, Russia does feel that. So I think what Russia is saying is we are going to do everything that we can to signal to the United States that you are involved in the war directly. And so Russia ድማ ብናቶም ካልኩሌሽን በትንሳቶም ዝርእይዎ ዘለዉ ኣሜሪካ ኣብዚ ኩናት እዚ ብቐጥታ ኣትያ ከም ዘላ ኤውሮጳ ዓዲ እንግሊዝ እውን ኣትዮም ከም ዘለዉ ስለዚ ኣብቲ ኩናት ብቐጥታ ከም ዘለዉ ከርእይዎም ምልክት ክህብዎም ክፍትኑ እዮም ማለት ድማ ዕላማታት ናይ ኣሜሪካ ድዩ ናይ ገለ ታርጌት ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እዚ ከዓ ዘረባ ጥራይ ዘይኮነ ስጉምቲ እውን ክመፅኦ ዝኽእል ምዃኑ እያ ትነግር ዘላ ኣይሆፕ ኣይውዕልዎን ይኾኑ ብሓፈሻ ግን ኣብዚያ እውን ሓንቲ ነይራ Longer range US built ATACMS missiles for strikes on Russian territory. Let's look at this with military analyst Frank Ledwich. Welcome, Frank. It's all about the missiles today. What should we make of Russia's apparent use for the first time of these intercontinental ballistic missiles against Ukraine? Good morning, Phil. Yes, I do think this is an escalation, although we need to be clear about what they've actually done. So the missile concerned is likely to be an RS-26 missile, which has been under development. It's just within the ICBM category, but would more usually be regarded as an intermediate range ballistic missile. But nonetheless, it is a sort of high-end weapon, and it is designed, or has been designed, actually to threaten Western capitals. So although there was no nuclear warhead, obviously, on this now, it is clearly a signal, I think, to Europe particularly, that Russia has these missiles. Of course, they're prepared to use them, and they can hit targets with them. And they did hit targets, though it doesn't seem to be much of a war. እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ሚሳይል ሓያል ሚሳይል ምዃኑን ብሕፅር ዝበለ ዕላማ ናቱ ድማ ናይ ኤውሮጳ ርእሲ ከተማታት ካፒታልስ ሎንደን ድዩ በርሊን ድዩ ፓሪስ ድዩ ንኣታቶም ሲግናል ሓደ ምልክት ምሃብ እዚ ሚሳይል እዚ ከም ዘለዋ ነቲ ዕላማታት ንኽትሃርም ከም ትኽእልን ምልክት እያ ትቦም ዘላ ንኤውሮጳ እዩ ዝብል ዘሎ ኣገይን ሂዝ ብላፊንግ ገለመለ ብኣፍ ዝብል ዘሎ ገለ እዮም ዝብሉ ዘሎ እቶም መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ወይ እንቶም ቶኪን ሄድስ እቶም ተዛረብታ ብሚድያ ዘለዉ በት ቭላድሚር ፑቲን ብላፍ ኣይኮነ ከምዚ ምፍርራህ ኣይኮነ ዝጥቀም ዘሎ ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ ስለዚ ናይ ሆፕ ካብዚ ነገራት ወሲዶም ነቲ ነገራት ንታሕቲ ይወስድዎ ኪኑን ተቐፂሉ እቲ ኩነታት ግን ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ሓደገኛነት ናቱ ናበይ ገፁ ከም ዝኸይድ ኢና ንርኢ ዘለና warhead on the re-entry vehicles, but it's certainly something. It's a formidable escalation, I think. Right, so we have these big things and we can use them against Ukraine or against perhaps you in the West. And what do we make of Ukraine's use of these UK-supplied Storm Shadow cruise missiles? Well, it's not so much the missiles. Ukraine has been using these missiles for the last year or so, I think, against Russian targets in Ukraine, though, in Crimea and
in the occupied territories there in the south. The significance is, things everyone knows, is that now they are being cleared to be used against Russia. And Russia's point is, you don't just fire these missiles at targets. What you need is Western assistance, not only to arm the missiles and target them, but to find targets for them. And therefore that constitutes, as Putin would say, direct involvement of the West in the So نزل ميسايل ولا قلق اليوم كم تنتحكوني زاربوا مخانم دسيز ولاكا زي ميسايل راشا أمريكا ويون يوكي نزل ميسايل يوكرين هي بوم ما يكون تحطه زي ميسايلات زين نوح وانا بتاعوا كنا تكملون يرويهم زم سؤال وطد ما يلهم وتسيتنا راشا تعرض على تكنا زي حجز قبر زولنا وش راشا نكتكست قينكا ساتلايت سيستم أمريكا مستقام تراي ناينيتهم مستقام تراي سلازي بزيناتهم أسيستانس زي ميسايلنا وش راشا على موك هر مايكلني على موك هرم تخيلوا دما حجز على سلازي توم حجز زلوا مسانا أبكينات كم زلوا إن نفلت معناته أسوار ما هبتراي دي كونسي نعدنا نكهرم وش تعدنا نكهرم يكبروا وصل زلوا تاسوار مسانا كتاوكينات كم زلوا يمزول زلوا سلازي سنا مقوتنا يراشا قبول مخانو مرداي دل further in a transparent fashion, and we do not have any fears that it will reduce the effectiveness of those systems, because there is no way to counteract a missile that flies at 10 Mach, which is 2.5 to 3 kilometers per second. Existing anti-missile systems, we have always preferred, and we still prefer, to resolve our disagreements using peaceful means, but we are prepared for any scenario. And if anyone has any doubts, they shouldn't. So, Putin, ጽቡቕ ዝኾነ መጠንቀቕታን ንጹር ዝኾነ ቋንቋን ይጥቀማሉ። Again, ፑቲን ተሃዲድ ዘይኮነ ነገራት ብንጹር ነገር ኮሚኒኬት ክገብር ዝመርጽ መፅኡ ባዕሉ ሚስ ካልኩሌሽንስ ክህልዎም ከም ዘይብሉን እንታይ ክገብሩ ከም ዝኾኑን ሓደ ብሓደ መቲክሎስሊ ወይ እውን ብንጹር ዝኾነ ቋንቋ እቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ራሻ ክገብርዎ ዝኽእሉ ክገብርዎ ድልውነት ዘለዎምን ነገራት ኣነፂሩ እዩ ዝነግሮም። እቲ ፀገም ግን ነዚ ንጹር ኮሚኒኬሽን ክርድኦ ዘይደሊ ኢሊት ስለ ዘሎ እቲ ሓደጋ ናብ ካልኦት ሰባት ከም ዝሰግር ይገብርዎ ኣለዉ። በዚ ኮይኑ በቲ ንሕና እቲ ሓበሬታ ነመሓላልፍ ኣለና። እቶም ናብ ኣምላኽ ቅርብ ዝበልኩም ጸሎት ግበሩ። ልዕሊ እዚኦም ኩሎም መራሕቲ ናትኩም ጸሎት ዝያዳ ውፅኢት ከም ዝኽእል ደዓ ግበሩ። ብጸሎት ተደይ ኮይኑ ንሕና ክንገብሮ ንኽእል ነገር የብልና ንፈልጦ ኣለና፣ ግን ከኣስረና ድማ የብሉን። ምክንያቱ ክትልውጦ ዘይትኽእል ነገር እንተፈሊጥካዮ ሸለሊልካዮ ካልእ ሂወትካ ክትገብር ኣለካ፣ ጥንቃቐታት ትወስድ ኣለካ። ናይ ሎማ ርሳብ እዚ ክንውዲና ላይክ ምግባር፣ ሰፖርት ምግባር፣ ሼር ምግባር ደገፍናትኩም ኣይተውሕዱ እናበልኩ ምዝያለ ብዋ ክገጥፈኩም። ነፍሲ ወከፍ ወላዲ ንደቁ ክምህሮ ዘለዎ ኣገዳሲ ማዕዳ መጀመርያ ነቲ መቑሸሽ ናቶም ኣክንዲ ናይክ ጫማ ወይ ኣይፎን ቴሌፎን ክገዙ ዝፍትኑ ናይ ናይክ ብርኪ ወይ ናይ ኣፕል ብርኪ ንክገዙ ብመንገዲ ስቶክ ማርኬት ክምህሮም ኣለና። ምክንያቱ እቲ ሓደ ዝዓርግ እቲ ሓደ ግን ንሓዋሩ ዝዓቢ ስለ ዝኾነ፣ ካልኣይ ኣብ ትርፊ ግዜኦም ኣክንዲ ቲቪ ወይ ጌም ዝፃወቱ ሓድሽ ትምህርቲ ንክመሃሩ ክምዕብሉን ክንዕድሞም ኣለና፣ ኣርኣያ ክንኮኖም ኣለና። ሳልሳይ ድማ ፅባሕ ንጎ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ዓድና ክንገብሮ ንኽእል ገዛ ድዩ ቢዝነስ ድዩ ምሳና ኮይኖም ኣብቲ ቢዝነስ ተሳተፍትን ተኻፈልትን ክኾኑ ምዃኖም ንእምኖም ኩሉ ግዜ ድማ ንምሃሮም ነዚ እንተርኢናዮም ንሙሉእ ሂወቶም ክቕፅልዎ እዮም። ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ፕሮግራማት ኣለና፣ ተጠቐምሉ ይብለኩም። ታንክ ዩ ቨሪ ማች